Disubane mundur dadi Perbekel Pejeng Tjok Gede Agung Kusuma Yuda payune Matepuk ajak Bupati Gianyar imade Mahayastra dugas Senin 29 November. Tjok Gede Kusuma Yuda Nurutang Bupati Mahayastra suba maang ijin unduk pengundurane dadi Perbekel. Biar suba maan ijin uling Bupati, Tjok Agung ngaku konden nerima surat uli Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Gianyar. Entu mekade Tjok Gede Agung konden resmi suwud dadi Perbekel. Ia dadi ngajuang cuti. Disubane mundur dadi Perbekel, Tjok Agung fokus ngurus keluargane. Bupati Gianyar imade Mahayastra Nurutang, yen Tjok Gede Agung mulai subuh mepamit sambil nyerahang surat pengundurane. DPMD Gianyar masih subuh nyiapang pejabat, sementara ani dadi ASN. Ani penting subuh cocok ajak syaratnya. Tim Bali Express ngelaporang.